ban pen tino ki topik lagi pang kijudan maka jingmu ngampip kabalang hangi halung pengat kasno kumno kaya syam kumno kat ban penbu yang ni subjek hak distrik ban pensngau bakayo I kumno yang distrik kasyam kumno yang ada hapu ala kaye wajah ngangit kadar la kajingmu Pangayu iblay bakibu ia kan gospel, dia kan subjek kapelannya tiwai bakipon ki jinge tibaki kia kendu. Nilaju yesham ikinong yelap ki prepare ki bawan yelap ki balang jongi ki bawan keren haka balang jongi ki bakran becipang kajing waino ke pertai baki jingput no ke pertai haka bakadu kata ke gospel kani ka Bible haja kau kan long kasih kermen dan pun tiba penting ya kan. Suami niat sekalian ke jong base ke subjek ngapen kan mau ya kajinya siam jongi hau COVID. Nah selong nadu bangamat COVID ngasa hasilong ngayo rui kelung ibaar hapur COVID terus aku mangamat yang duduk ngasa hasilong. Katno kajing selang bang im hasilong. Hasan pang suja ki konfiu berkiwe-kiwe lu nggak susah ngeret insir. Kamta makan kopor COVID lekat no kajing selang kajing dem hasilong. Dei kata mentang wansa no benter ban kala patna kajing long no sar kajing long kendong yang saya sisir. Badateng kata kajing syam ngakan mau hakasni kebenkong kajing yap no jongwei doktor kapertais no kumakan kan sawai no dan lay haki internet kibala bapai oh layo itu pa bagade kaya bagan pa kapertai oh kia batai la kajam kapertai dan sembiati lanong ini penkre no balik dia pli mana la katamu bom julet tinggi sangat kopor pun pastor pia komoli tak sorkar kan ni kajen wai no kapertai balik belum please yang mana? Oh, kehidupan jingga saya singap nak ajar. Kehidupan jingga saya tu kepala lagi. Kini masih terhad bah. Waktu tu pandakan no ini teman besar soal fidem dari sini. Nama pesong siap kakwa sakari belai kakak COVID. Dapur iskata ladlut pada bom kang yang mana? Wow, kajing tat lejing saya. Ya bang lejing saya. Kun dan setiap buat jual jenis yang kena lah. Yo nama you jenis yang kena. Let klik tiap set kejan. Terus kata ni bang. Yo nama you jenis yang samla. Hayal jenis yang samla janmit. Kan sih ikut. Kamu kawai kan. Kata man. Yo pansai yo lah. Apa tu? Karai sini mani samla jenis yang samla. Yo dong ayu kabalang laban ong kita. Nreng COVID pada Januari ke sedang banikan roy yang kinong syara. Dan kijing keluar ke pos kumbakan wai no. Nang tai na dia tu ipri kajet benriu Israel kijiu hakapor jong hitelar kilabatai bakade kajing rong no. Kajing wai no. Hakat mabak kabaa. Kan bur langit bau nesaya dengan no. Kijing dia kajing kajong ngam tip hangne hapo lum pengat bopie song umulum pengat hadu banda kriat mentah pertelang kabe kala dir anu ulai bangio kari ka pengat ha bala pertelang ye kriat ngam tip bopor jong untuk punyang jimpang bala pentri mulut yang ngam tip kias no kono. Hadirin kata apa teh? Lalu COVID kini kita yang lengai dia. Wan song gak sorkar ayure sedang seketing ni le jembai berkelawan berat kelab. Saya shalom ni mentah kadang kau kebalan kebajan du sundan clear cut bercekla. Teman besar arun ni hapa komisan di lapha weng noy coordination lajam. Mangim periang sudah kepala presbyterian kepala periang yuto
budak merat kelam. Sewai nong ialah pada wong hei pastor. Balik keren akhir kisih thok dan message tak yang message. Badai film ono baki kun jaga belangkin kan dia lot no udak merat kelam lawan nak kesorkar India mentah kalau di merat kelam. Asus ngapnya reply. Ya kan tu sisi nak perlah dengan itu nak pilih channel. Namun saya riang do nak buang ngaung pilih nang do punya tahu. Itu lebih kita pastor. Ngaung pilih saya riang do hot. Ngaung pilih nang do. Pilih ada kai. Yang ini kan pastor. Sini kali saya riang do. Tak adalah poin job. Balik pastor keren gitu tanya pergi itu message. Oh sarkar dia kalau di merat kelam. Kamu dah pisang kali ya yang ni sentilah poin job. Matlay dan merat kelam. Keren lagi kita pastor. Mungkin sini ni driver ladanem ai license nak DPO office government of India nolak banyak kali ke rumah. Nanti kali Maruti lada register ke Maruti Suzuki company. Syaka sarkar India banyo ikini ke registration number. Karena melawan suyat pawang guni. Nanti sakawai lebat nang yalap dan buram. Kiniat negeri kasurak BSC company leisena senanda pisah sarkar. Kila apa itu job? Ya nak kelam. Dan tapi dong pisah. Wah, so yuk ngangkatnya saya pisah. Kali kelima tu makan di Reserve Bank of India. Apa itu? Larung senang ada job. Dia tidak datang. Ada kata hakot tentang. Tentang ni semua tu ia kaji kaisam terai kaji ngadai beriu batu belai kaji ngadai bahkan jangan sim bahkan ni kabagi lam hakato. Ujisu hagai kebentar lain layo ilupa. Hagai kebentar balasat dia kena subjek waktu selai kadai bang dialog. Nrai om kabakut. Kabalan ko tu Marcos hakan nong kabak hat lain kerkat kabak nyo snap ngan penpule nagar gatir jong play hendrai haba pinyo snow sepang kitma bagi kijing penbana kitma wat kuslai pi lamar kadei bakini kin long hendrai kabakut kampat long lapan som nang rim nagari bentar Jesu keren yakin kikentin hak kisawat kisenran hadir bu Jesu Kristus kila yarong Jerusalem kapet ya ke building ya kata kaying mani ka bahe kipet kisuya angan ini katari ka jingkrang kan ka temple ani ko Jesu kat no ka jingkrang ka building ya ang Jesu piyo ta kan koy kapur ban sa penkulam ya kani watang uwe umaru unang sa punya ulaya turupai ya senam nyopo adi asaka wei ukaran hati wei ki gospel ya kajui kajingkaran daka ba uteru uang baya ka temple an sa penkulam nrai antay pap ya kan hadir laisi dek kata ki jiu ki farisi ki bakwa yo daw interi u ki omne tu ladin nong yalam ban pentrayi mani Subuhan orang ni kinong lum pengat bakli nak laterai bahaya ni mani ba internet kan ni ungan wei buriu ya kene sa penkelan sin kasih jenang ya wa te to buriu jin wa kan kinong lum pengat kemen pesan hak ya kan komiti buriu mulai no ban bernyam lai ini mani to ni ban penkelan mereka kata barok Ukraine siap persi. Batia ke Jerusalem lay Ukraine senang batia tulpai lagi jom kisenran. Bakin sama kin sawan kisni jom kajing janjar. Bak kita kisni jom kajing janjar kin sayo kitma wong tangbang maham ikini kibenta kibangan maham lupai pi.
Kin wan kitma, kin wan kijingere, kin wan kinong syukur, kin wan kijing pensitam ben yapi. Atau bakatu wat slow lah, kita banjir lah. Wah, tanpa kebukut tanpa. Kandai kebukut wat slow lah kata. Kini kita kikentin jingga tu lupa, pakai jing maham kajing itu. Kaju kapor kari kajing pentit. Bakim day bang kuslai. Ujisu Jerusalem uyatu lupa ya kari bentang hal kijom kisenran naulum oleh pakir kapor kabar uyakaran bakim kisenran namar uyo ini bagiwan kemat juu hadir bawa yo tila yo singau yo ini kisenran hakal dekat kabalai ki om ki lek kuno Petrus Jacob Yohanes Andrew ki teling jar-jar Om lalu kita kira baru kinja. Disupet ususan ayah lagi jauh kesenangan. Untuk sumar pribadi bersyukur api. Ukuran tertar, upeni kaya baru kajing sedang jom kijing jenjar, ya kajing yang jongki. Dan supan kena. Jisuan Jerusalem lakaya hati jadi penriu, namar bublai kan laka jong katlan. Om uai para kasih jomi ubom patriang ya kaniam Kristen wang pianget yu blai nong wei mo yu Jisu pi nite ngebat yu blai la jom pi te yu blai nong wei om paling piang kita om namarku Jisu bom sati te beisa Jerusalem beisa tusha Israel bibet benriu kibete nite ngidan lau blai Tengah supu ublai wan hangi wan longdok long senam hangi hari kasih kinong kamno pat so pareng blai kasih baru ublai kan lah kajong kapulan ila pada keno kumbai keno kiwe riu Jisu ublai wan long brio hangi kajat benriu Israel gan lah kajong kajing mu hadir mo wan long brio hangi selak terhei hakato kopor kajing sensar jam kirung kadi kapasuk kapasan bah hakajing sisa kalalong kum hangi kapor menta kadi mo keresi ila kalong keraya jan bah hoy padu kli jong kau di ukaisar mereka bukom sensar pada kalong latlut kum ngi menta ki ai latlut ya kaniam kijiu ki ai latlut yano kadi sakri blai ngai tanba kiong buat penwet pada sorka dia kata Jisu aku eka bentawang dia kejong kaisar kejong kubaya syukur maku yang mahakata kapor benda yang mahakata kapor hadimu Jisu lawan segera percaya layo ikesenran karamut lembat kiwai pat kabau marko seru uhap hakatup jong kiwai kisenran hakatup jong kikat armut udai penban unong to gospel ubanin pang Hakisnya menurut kau dunia kau ini, kau yang kena gospel. Kapa kiwe ki gospel atau kamadi. Bahkan kata New Jisu layo lupa. Bagi senram jong bahkan kena kajing suk jing san, jong kajing long kajing sensar kadar jong long rum. Kangwan la kajing jenjar penban. Bagi ni kijat ki kong la jong, kani daniam ki jiu. Kan patrong yang ki penang nama begini tu Yesu dai kata uang henrai to sumari ala de naba kin aino happy ban bisa Mariam Yesu ru kila ekam ki jiu ki parisi ki pa bisa ru pilat ru hakabau pilat ru umsyam jing pop hak yau Yesu mendang dawan setanat yo Mendawat pan peniak yo. Ndai kini tiba kami lade banget yo belai. Kita peniak iki, kita menjenjar iki. Dan kita ke baru Jisu umaham. Dan kata kajingian nanti kajingian kamsi kini ki Karmen kani kajat pendiri Israel kita nyai Karmen unwan Mesaya ubakan jado unwan abne unlang ubakan jado Undai usim bahkan jado, unai yakun dapat ma bahkan jado.
Badai kata unai pat haki yang kihima baro badai kejinglat lud pepenjado haki. Indrai jawan Jisu pada kimperian kibek tong pembaliu. Badai kata anak sepuh sepuh kitapio Jisu. Kejingwan kejong Jisu Kris hangri kepertai. Ningkong kini kisenran kejong Jisu Kris ru kilong kumpa perkat kue kijiu. Ki perkat dan yo apa buat yo tau Mesaya ngin yo tio keran. Kalau kum Judas perkat terai bangan yo obat dia ke pelating kan. Ke financial. Dan rei ndak labur yo Jisu Kris penban kalau nak kompong. Kimpoi perkat hapeng gajing sup gajing gering gajing tong do kha kakam jong ki ka baki bela kim ju perwai ki tre la ka jong kakam kim ju perkat ban poi ha tau puot badakio puot yu Mesaya kin sha denjar penbanang ta jong hadu pandaya padai kata Jisu laya thulupa ikisan ran so banja kita ke bakin sama ikijing denjar namar kitan kinong syukur yu Jisu kila syukur oh neu deu kam ya de bukam bakit udeu siem kijiu dei pan peniap yo ungim dan siem lanau herap ban lanau paisa hapeng kita ke baro Jisu layo ilpa ye ma jong kajinya le bakin sama kajat penduduk Israel nama kajin sarong jong ki ban yale ru ye sarkar ro hakisnan minyo po edi shisha Kajia katakan bangker kerkut di Jerusalem daka sarkar Rom. Bab Jisu layo ilupa. Ia tu lupa. Baan sa pensitam di Krista. Iki senrang ki jong Pakajia shisha. Ulama ham lupa. Nanta uang kabakatu. Batin mi kinong shun na po ying. Hagar kat kabakap wei ter lada pitule uang ukwar unai na ilau ko kabatau kinong shun kimde na sarkar ro kimde nang no kimde kibana po ye kidam de kiman kibara kijong Jisu Kris lada pis wa pirisa ba ki insult wadio umman ning kong ukun fransni jong ye yo Jisu ki insult Sawat bahanang no kita kinan kipara jong Jisu kibakam yala dia hakado bangis para Jisu kilap bamakiru ki insult yung Jisu. Pada time kita ke baro Jisu la karan lupa ke. Baru ya tu namar kajing sarong ki Israel ke Jerusalem kan kelang sisian kasmi kita makin wan hakan gajat pendiri Israel. Halor kani kabantah kani kapang kani subjek kekeren hangi mentah. Dan kajing syam kajongki Jisu uang ni kini kikantin wat kuslai. Kabarin kong wat kuslai. Kabatau ban wat ju perkat jeliutan. Dakaba mudur bakalawe kan sasniu haba kuslai barbor. Sudan bakuslai ban seperkat bah. Ya kakentin kuslai hakakentin kasih. Kim ju pendan kamyo baperkat nam takajing keman. Kim ju bu kakentin kuslai. Kadai kata kabak perkat jeliu kabak pensyam mengerim kabak mudur kaen kabanja. Kabak penap lupa kabak seniu kabak daya keren ya kaya baro. Kabak penap lupa ya kejimut jing perkat nganle kemnoken. Dan kajing em jongki Jisu Kris uyoi shisha iki Kris di kisenran bersisir kasmi kin sakuslai. Shisha hakapor bakem Jisu kisenran jong kisapret ki kuslai shano kinle. Wan adin baltep yu Jisu ru hapor bampat mipat ki kuslai ba kisenran jong Jisu Kris. Nirai ula maham lupa iki. Ula ay musir lupa kukiku. Kuki nong bojuna. Ula poin kata kasih kijinjana pio kini ki baro perkat ceri utat. Iki bom mentok. Nala yo ka beriu ka ba ka kena samla ka kuslai. Haba kasyong ru kasyong te kasyong
Habadan di perlok di bubun rei kumba kasong harangan. Mar pitip balai kalale bakla ya kecing rusaka. Dan menagani tan porla kadang boleh kapriu nomor kecing bakla jangka kari kapriu kebala temen. Mar kecing bakla ya kakun persa penjat kakun persa. Hak kadu kapersang ban sesat ya lade. Maka depression, maka jing hidup jingkerman. Hal aku selain tentang kimi je ban rai ban kut jingmut ban ish kabasni. Kumbalong Judas. Hadir mulai yoi bala syala ben yu Jisu. Uperkat pada kabadi yu Jisu unio anam. Nrenda yoi kador yu Jisu musa syok. Kan mau kakta yo. Haba kadu kamdan jingmak su haba wala kuslan dalam usdian ya lade halwaru de. Apatkan mau kat jom kita ni kadi kekentin kapa om wat kapa kang sendan wat le wat kuslai kampa kekentin wat ke kang lot ide bangin merong sa kata kejeli jom kajing kuslai kapa ar pade kadai ban jalan Jisu wang wat kuslai kini ke kim sajalong kapadai ban jalong kabamut hakatin tareng kibala lek school ki ong kalong natural kapadai ban jaban long ladang yan nang ni satai ngin poi hantai kata di ban jalong ladan nyak kali lagi buat kabad jalong kalong aksiden tikana sisian balau nyak kongweng mi tikana syo bala dangi tikana lada ong wei buriu kumbasapan syoim setan lada ngadwai hublei lada hublei udang hangi sela pertai namar ukwaban pensisa budan hublei ulak kala etis ningkong syakri blei su nget su badan hublei kehadian kajing elek kajing im jongu kajing kuslai kajing im jongu uyan na jerang wang lada ublei udon ngan duai utau ublei pun pensisa udon ngan no anangi sati ngan ya no ya kebadi balong kadi pan jalong buat ya tenju ublei labu ikian badai ban jalong ungkwa ban kedia ya kaan badai ban lo teng habas teng haba pang besitom teng ngikwa ngidwai ublei pun kedia ya ka ebo jalong por bayo kansar ipa dungi marsenio kansar wai burium pernong serai wong kuno kat kajinge jong kibas ken da duai ukot supet ipa yuta suam pernong serai bukan cuma lele kita baskan pun kejap sudah itu mau no lele kita suaban tu pada saduai boleh unem penpang pang itu baskan apa ni kajing tenju kajing net kamut bau blai ngin ong yo blai bun kedia ikian pada banlo kabadai banlong kanlong be kawak kan si apa katun yang tei kahiar serum nginam laban ong ublei hei ablei ladam me kwa ban pri ban melong ublei kedia ya kan badi ban long pentiu no seteng tidak kau kini ada dia tidak long teng kajingam kajangi teng ka badi ban long ni kwa ban kedia jubor ya kan teng lami kijimpang kijing stom kendit hakajing yang kajongi ni kuwa ni duai boblai ko blai kedia kijing kian pada banno ngrem Jisu ada kopor utip ti kena yo i banda kiabut yu Jisu namar kalenti kajong Jisu Kris kalong persya ya kajing bamsap ya kajing arsap ya kajing long le bahak persya ya kamon jam gini Gibril bandakan bandau Jisu Kris upria deidur bat kijiu trai pi trai kalam pun ngaju tarai ngaju perkat mudur bandau Jisu
haying mane uyabang saplang tupor bayadi haying mane perlong keren nong tu uyabang lang uyaro iki parisi terai kila no wow kindak kentiu ya hukum muslim dalor bakala kap banle kamba fitarai kumno ladau jisu dan benta bangilan tamawi tu kabriu kabalepa kin jendala ya ro ya fitarai kumno ladau jisu ulang mangile persyalam ya kasar karum hakna kupor kumba kitrang badai pan penjak ya kini kejat sarkar nomor kisarong hangame sarong dublai palat kani kejat penri berarti kita ke baro nama do Yesus Kristus ya percaya ke jim jongki dikata kan natural lo kalau mendapi percaya ya kaman jong upadba ubah kasur kam dai kasur jong dublai yang kebapiap pinyap kaan badai panau sisa anda kibut kini kisenran namar bakibut ya kelenti jong kihatan mati kini kicing jajar wong kadai kecing sedang jong kicing jajar anda pilayo ini Kristus tu bakadai banau dai kata ke gospel Yohanes hadian bau duai nam kisenran uduai nam kisenran haper kacane uduai wong kumne nomor usas ngotu pamenta kami dan saca kem sa pensita men sasana nano ya kita sini wong kopa ngam duai pamen shin no yaki kumashin mina mereka duai pamen sumari ki no koma kata kali kecil duai habdeng kali ke jinglong ke jong Yesus Kristus uang ni gini kita kiri an pada banlong maka bakadu uang kam pate kabakot kabamut kandang beteng kandang don kajing beteng kanam kut no sebab kandang don kajing beteng kajing jongti halor kijing mut kiba kisong tenrai uji su yo ilupa bahwa kisenran kiba buat senda yo lawan kijing jenja kin sokoslai batsyati Henry Jisu ang kumni wat kuslai kentian haga kami kani ka subjek ang wat kuslai pi kadai ban jalong Henry kampate kapakut kampat nang halor kani ka subjek ngamut ban pia ki atli kipon kabaling kong kajing kuslai ya kajing kut kisenran ang poru marsan Syaleben Yesus Kristus waktu Petrus ulan na wonga ya dan ayo batu kai semua kelakut kepertai gajinya dari baru Yesus kaitannya kecil macam ni long kemta ni kuslai na mereka jingkut ni perkat berkelakut keladai kabasni nrai Yesus penkemar ya kajian kajang kisenran rukum bakimnya Mesaya bun pelai kaki dan rekioi penbaru Yesus orang kemta usia peniap ki berkat yo ngiru ngikut kumau kimpat yo ya kaboru sim hari kapor kin sasyaleben kumau Yesus ansyaleben kin sasutu kin sakuslai bangiru kumau Yesus ukut hantai syariang hantai kasni ngiru ngikut kemtai nama kabor mensim kampat nan haji. Apan kan mau ngapai lo syakari kalong manta. Ki kasih jongi mensua ki bom patip yo Yesus Kristus yang itu ki em hakaya jong ti bubun dia. Kajuk kasot tijuk kajuk hadir balawan klan ni ngapar kapa hadir bangle research kini dia kajian riu la jong kajian riu kasih. Nak seperti juk ni boleh hak juli juk ketika juk kajing klek hak usaitan sedang banyak rason hak seperti juk kata iswa ban penggelan ya kajing ye hadir bagi beriu bidang tip ya ke hak kasat kajing sisa ki ublai usan syar ya ki nanta hadir pat kat badang yang rason kanyam kasih ngan yato ipi ublai ubishari ublai usan syari kapati om
Katio kresi kumalong kajet pendiri Israel. Baku blay ujugo hinam takalong kaman jongki. Bagengi ki kasiru ngidang latim da kejinglong Kristan hadu kali kasingi kabamta ngidang latim tang shispa praku tam senen ye. Kampat da jorong kejinglong Kristan hari kasih. Barateng kini kisingi kipor kiola dep hapor bangin patlong Kristan ni kuslai da kawai kejajing kuslai. Kata kadai kayak plan yak shono kisabut saka. Nrai melawan kejinglong Kristan ni karmen dan ki Kristan aku kupor. Ki bawan long Kristan no dalam Kristan kiong kamyo jingso. Kumau ni pastornya kejing seng arsi. Ki berkata kalau Kristan nien poin no sya kejing so. Tip ma kini kisis pak prapusnem dan ki Kristan ki basurung nam ta kejing so. Anda kiyo iya kijing jenjar pada ki artatin ki kuslai. Nama kilatip sepang kata kejing hikai bakadon kejing waino seperti. Kabaka kitab uji suruang ka kitab jimpen pau ka ang baki siti upol ru kidan ki bentar tu wong. Dai nang latip sepang kata kejing waino ka pertai nama mensua keniam kasih ni sutip kan nurok kaksau. Bangi sutip hadwar ublai. Nrengin da sempang bahasan det kejing dam ka nalamong Kristan niyo penbang ya kejing septi. Nalabot yu Jesus Christ dan kibakem penbang ya kejing septi. Ya kena Bible laai banglong kejing kermen penbang kalong kejing septi ni kaki jadi kita kijat para bangen. Balik ki septi nomor kiai ap kaman bahkan sawai no kapertai. Nama kejing bom sutu jongki. Nampak kejing bom yo mensiam jong blai hakatu ki kuslai ya kejing wai no jong blai kapertai. Kabamut kan sadon kejing ko. Dan ki bami hakini kisni ki ba penting yang ni. Yang ni ong te. What is no way? Don ki bating yu adha. Dan tiba-tiba you meraklam, dan tiba-tiba ya ke arah hajar senam dengan itu ipi. Namar ba ong unong yalap na USA, tang si ong unong yalap na USA, ong yakin kadai kepada lot hak tu kapor. Wiatu uang unong keren na USA, wiatu pa katkum kajing ken ka kitab jing penpau, ka pertai kan mai haus nem arah hajar. Laak keru yang terkaflim kat kendai spa kendai kundai. Nilai terim haus yang kedai kuprat ngalak kena samlai. Lapoi di kepor lah sukanyu lating supang kajing waino pertai. Marsan poi hajar senam kan waino ke pertai. Bun kinong keran kinong pet yang keketin kejong play kiong kapung kidak kisin teho kan waino ke pertai. Kinong diikiat senong jongi senam kat kenai spa kenai bukenai budi sembar. Kita lah bangun kisah ni mana ablay mafianga. Babatay tak kinong batay tiang kay. Anda kirating pala kisah ni Christmas rubro simit maaf ablay tuki man kaporong dakala kiong ni ban I kakiate kanyo pri tangsit ni rum lasu. Nrai hakata hatau benai disembar kendai bukendai kan mau sangla ngelahe kan ngelayo I tadi nang doa tu le bahi ngat pasam jongiru man ka blejing sen ki pangkur tidak penbet bahaya kajing arajar lakut ngilalong dedi Padahal kata kajing sngoting kajing kuslayo jingkut bahkan selama rekonono arkusan tarik le kiri Bible jakaban long Christmas kiri Bible Ngelayat kata, laifo tarik le menir. Berosimit kisudam ban IT lakasong kajing emanta. Simpo ablay. Kipeda tak yubaji kat arbaji lakam. Bakat duan bakat baji. Marsan ay tak kelam dan bekelam ru. Dan kebaji beri wala tang.
Kikelan na kimot balasim no uple. Awai. Kikikan dia kelamai perten. Sibajiru kelamai perten. Arbajiru kelamai perten. Tiong terai bulai udang penkret. Jinang terai kum kita keke baro kikuslai ya kejingkut. Hakama kadung kai kebaja. Si tarik ru kelamai. Tarik ru kelamai. Itulah sedang senjor. Hawar pesan tarik yang kenyo ki Kristen wong lagi ya tak. Ya, arpun riu full enjoy mbak seperti arpun riu tarik Republik Day ki pelat lut. Setan pampalak ya bom syua. Kan kita kira-kira day nama kali kejingkut lah ya kejingkut. Nayuri yang kiru namar one way mong yalap. Ani sui pi kajaka pengitrai marsan wan ni ubatia terai baude meratla kelia kelibun kijing keli teng tat ban batai. Nasuang keli nak sarkar dapi keli udak sarkar keli nu sarkar dapi keli yang Bible ngan pen pule. Mangalet pule ka Bible ngam trai ngam deng magistrate. Ngam deng officer. Dan teng wilayah dom lah. Bangi kang ni kita kena melakukan penperaying penperasaan hangki. Kia ting yun merat lagi orang kanwai no. Tangan kiri Islam juga ada kia pet syaklau keraan baci. Alai tu rum ne wari kelung rum abdu bandaya. Kia mi no nak kabalan Presbyterian rum. Kia artatin ni kebat ya kejimpan kisah ting pelati kejingkut. Kan tu yuway tu teman pesan pula mi no nakabalang jangi ikan kaprak ka presbyteri balai commission ban penting kenal ulong kumno unle kumno ka ordination ngilweng no ne kumno hagen ka presbyteri balwan ngapai hanta ngayo I kajing ya kajing kuslai bar kajing ting sepang kajing wai no ka pertai wong ngi hapen kre no pastor Dawan ay sakramen pastor ru namar bola bati kita merat klau kiong yun leksyu ngila deng ki bahop kita ki bapop mi sakjing sarong bap Parating kita ke baro ngin ya pengkre no tang kajing wai no ka pertai nasuang na yuta teman besan ko para nasional enwai kumno kan enwai kumno niki Kristen ngilong hangamai Tanggal ayo saja lah jongin kiu beneng nongin lagi lapsu. Dari India minta kendai punya persen kisah sebar kejinget jong banget yu Jisu. Kumno lewan penuai no. Kumno ngingin kaca klam yang ada bang singo hak nginam ya kle su berdiri ke pertai nginam ya kle su bak kiwei ki banget yu Jisu Kristus. Nila kamaki kiwei. Ngin mialong melu isu, ngin mialong jingsa isu, ngin penkre bang kiu dan ki Kristen ki balating pelagi kejingkut kayalan bakla bang ong ngin kiu beneng I kepercaya kemana aja. Jisu upah yang ini ikini kebentar. Hadir mengiting pelagi kejingkut kejingwai kepercaya kayalan bakla yang ini. Dan yang kuslai pelangi berkatnya ke besniu kami hikai bakla yang ikut di perabangnya. Yong im sang nang rim ni senjat sendan, yong is ngau sarang riulai, yong is ngau hak balun punya klek su bakla pertai. Kan mentai yu kajing ong Jisu ladang im ya klek su pan ong kelong kablu kelong kajing sai. Ngin long jing sai ya su abai habalaya don sakla parabisai. Ngini yang melun ya tes syukum non ya bang melun syukum non ladangi ya kle tang para melu ngini ya kle syukum kajingta nsko tuang no ya kajing bang jom ka melu kle ya kle syukum kiwe ngini ya ta ya kajing puat nama kiting pala kajing kuslai ya kajing kut ngiting pala kat hadu bang klep bagi don kendai punya persen ngidon hadu Jaki spa si spa telur tam ngidon hapori India ngidon tangkat lo lai telur
Kristen hakarin dia kadbangin ya sakti no banong nim ya tray ni shamsu ya pet sekram oh lawai ke petai ngin ya dik ke otun tarik utau tarik la di jingwa petai saya nang ya ap mati ngasu Allah kenta ni te tang jingai ba ya ke jingwa petai ba dia batai namar balai yo la da ni batai tarik ni simpalak ya kekerdan jong Yesus namar ka jingting pala habang iting pala niya thul pao ki thu pao ki kham pher ki kham tam ki ka jong Jisu habang kadung ya bu arkun riu tarik akan mari kata ka jing ya kata ka jing khniu jumai ba ya thu khna ya thu lupa mano re mano oh kan sa khniu jumai ni ta ka praise and worship plus penkret la di jing khniu jumai kelan si kapandal dia tinggi kan jiwa percaya. Dan kecil dia muka jungi pun ngin sakti no, karin dia kedengkam dengan jalan. Ngin jalan hana melo, ngin dia sakti no, ngin dia her no. Dan ki Kristen nama kejingting ya kejingkut ki kuat no gawan kanwai no kepercaya. Ngaduai baka percaya kan dari sana. Meruci suang kejingwai juga tak percaya kepada wai. Oh, ngidam kawai ke jingwai. Hakatir ke jong blai donar tli ke jingwai pertai. Ke jingwai ke simat ke jingyap. Rius pa bat lasaras. Bat ke jingwai ke sisenwai ke kalam ke bejeliu ke bangilan syamkang. Ke Jisu ruang ngantik tanpa. Baling ini itu kelah. Yodam ki batami ke kerdan jong Jisu. Bania tu tarik. Bania tu tarik ya ke jingwai lo pertai. Ni kampala di kekerdan jom Jisu ngelalong belai ini. Kadang kita ke Jisu uang halor kita kijing kuslai kejingkut kabakat du uang wak kuslai wak perkati kita habapim kuslai uang wak kuslai wak ting namar kampadai kejingkut nrei haka jaga bapim kuslai bu di kini kijingmut Wang kemudian kedekat ke besan, kedekat ke bekendai, kedekat ke bekatway, wang kemudian kapan kemudian wang waktu selai kijingkut ke air ke bapidi berlem dagalam sumar ya lade nak Krislam ler. Pes bahagian kebentar. Martin saung hangni ukris hangtrai ukris. Ni mata ki pistor jang kesinat ni hap penian rasong ya kajing kai syam tanrai kajing net balang presbyterian kan mud bagi nyobeni kiwe di balang namar ki don ki jingwan hikai ban pensobit yang ya pi hap deng ki jing pang ki jing stom ki bawan kro ya kajing em kajongi oh da piwan bangi ka kam don jing peniem bania ka balang presbyterian ha ka bakadu kai ka bajia kin pensyong nang rim ye ki jing pen baptis kin pensyong nang rim ye ki badai ban le kin pensyong nang rim ye kino ya kasngi utrai kin pensyong nang rim oh baka balang jong pi kam peniem namar balai ki suta ada ka o ni te pro sir mulia halaki jong ki jing batai ni hun Barang kini kijing ikai ki besong per kini kisngi kini alam bakla ini ngini apet nak away sakaway kum umaulen min sakala kadu ubaret na mau he in kala baret yo minum sam nang rem kijing net jongi ujisu wang hajaka pin kuslai sumar suaya lade naki Krislam le namar kinong hang tai dan jing pen hang ye dan jing pen Aku akan penkenal ngamtif kabalang lu pengat kayo mat keno ya kajing yele kini pastor kimat keno ya kajing yele hang ti hang senong benter bangadon kadang kowe kesamla marsen wan nasional let kelas let tray setesha shalom isuan becko siti ngakarpat pakabalangkan weno yang anak kabalang let mi kinam serai balai pila hap samla Kila klaim ngalai siam ya kawai keliti ke bakam penim yang ngadat kata kalong ngalapan baptis arsian kaba kabalang juni kampre kata bantu baptis arsian. Barang kita ke
Tiong balay, singong perayu. Yung makabalang Presbyterian Company nomor syuta asyusenret kampen kuya pop jong abrosirnya marsen led bertitu bala pensutu bayanga marsen pengam peruk ngasingola kuy lut kapau. Ya kabakan zaman simbat kabakan jatuh ni penyakit. Jadi ngai kendu itai sama ngai kendu nomor itai lagi. Pisau tu bakal le kunta. Di ngapang ngasuang yai kajing penbaptis kamu tayu. Yang kali kajing satpo mampila bakala. Yung Jisu satpo. Jisu pop. Pendak tantun kata. Tang. Ila penkesan nomor kakamkut. Ngong lada kata kau makan jado kapan kut ya kapop makan zaman sim tu kan mau ila bakala ban define. Ban batai ya kajingnya. Lad naong nadu bapengam ya pina tu balai ya kata pila pim lepap su ya ngatan le ini malu malah. Tengok ya pi hapen man ka step por kelang le lakon. Namar bakane ka para baget. Yo ni batai bakala. Yu Jisu lapen lai lasuang hakatim ka jong blai lapan baptis hakawa Jordan. Pengam kelompok. Nangta por bapan baptis ya kamdan kasanya. Uang ngapen det. Medeban penbaptis yang aku Yohanes. Kajing penbaptis jong Yohanes hakatukupor kali kajing penbaptis jing kalak kabamut. Jar kiba kalak kabamut upen baptis ya kita rudanggan kibalek pop biang hadir. Daki kuat kalak kabamut perak si perak biang. Pada dia nu Jisu led bangka penbaptis kupu beriu bahkan jatuh bapeni ya kalenti kinong buat hadir por bapen baptis kampat dan kai den daulami ong kaktin kajong belai hareng kau hangta mensir bakajing plak testimoni kawan nanta kampat kut hadir mulayo yung mensir bakut dan syayalam sehari klau sesau pemit sau pusni sejak pensyoya empat dan kiangel bawan mane ya hadir balayo mensia maputru harengkau lada umpat pase kawai kumuri kajing pensyoya harikla daitat anda belajar piu setan harikla ki angel kiwan ban mane ya tu kenma kajingem kajongi lada nginget bakalang pensyong nang rim bakala kajingem kajongi kajing penbaptis kali kata kajing yasok bangin yolong kikun kijong mulai. Bandala pen yasok yang isya kajinget ngide banyat. Dan kiba persya ya kajing penbaptis kelong. Reban ya patai hami kajarang kajing ikai syong penra. Balai ki kelong ni penbaptis. Kumba penbaptis ya kajing unong abendi. Yau lembat ya kajing tak kajing kikli jong unong abendi. Dei datang isim iki kumiki kepada Kristen ban penbaptis iki kunlung jongi sya kajing banam ap yo kunlung hadu banda he bunda sno tui nrengin penyasona da kuat man ban mi hadian yang penbo nrei ban hikai na tu badang re tong kaktir ke jong lai hikai na tu dang re pensle yo kunlung na tu dang re yalam hakal tiga jong lai kunlung da kisni kerta kajing jumbo Badadian bagila kita ke baro token ma hadir kini kita kajing penbaptis kajing ru dekat kasngi ublai dan kipa penrem yang piamane hakamonde hakasngi paling kong kamde kamonde nregiong hakamonde oh hakasngi paling kong kamdam jing penim token mal kasngi kamla pan penim dei ublai ko penim ada kijing long kajingin kajongi kiban pelak yang ini hakismi kiba kado batatnya gini kijing hikai kiba penplumar uang Jisu hei kok kisah hajaka apa pin kuslan what kuslan sumar reality kita nangta uang kabaan pada hidai ban let yalam hajaka apa pin kuslan let yalam penban suaba ke gospel hakijat penriu baru khotkan foi
Upha pan kita wat kuslai gini gini tiba pipin ya kan tu. Baka kaduang lada pilalet yalap. Tokan ma wat kuslai tan ru anda pilalet yalap. Wat kuslai anda piyo ya kabor mensim baput pin sayo jing syai kumno ban keren. Wat kuslai. Niki Kristan bamentang ijur kajing kuslai. Marsen man kopit lasno bawai pertai. Dia kajing tuna abakan jam si kapenlong yang ni kumta. Ubreu badak jom mensim jukus lai. Ngai ku ublai bangayo ipa bertulai ketir ke jom ublai. Hadian bangi arta tim yumarat klau ru. Nyampa ini umarat klau mut kumno kiwai kadu kordang mi ka epic. Marsen mi ka epic wan suai nong yalap hasenong dongi. Hai buat dia terai ya ude merat kelau. Di dalam pelumar sekapalang. Hak bakendu endela kenja dia mau bayang lan kong. Daung kiwai hadir. Tapi yang menjadi merat kelau bakal aku mau beri. Saya mensuatu kijing penpau hadir kuas dia jong pikiri kibakam kan. Dan teng kibangio teng tang suong non kanan non yalap itu pau layatin lupa daynum dayakta tang sisen ngakran persyai kading itu pa angoi non yalap hadian bangya uterwahi ban poi kabalang jungi hi demi set long alat set perkat pa kuno ban priang itu non yalap nomor kiwan tang simit kila aban penpat ya bala. Rengin ya sok kan. Lapo yang tahu surana kata kajing ya lapum poi sya ketim ke jong blai upoi bit sya ke YouTube bat ke internet. Kabai pil kada ke YouTube bat ke internet. Panak ba kadung la super. Ten lai shong kai met lawai kajing ya senya lapai roja. Nam ya bari pi pensiun nong rem tan haki internet apa keren yang jom. Oh kila ban super syal yang kejutip malu-malah. Mereka donut jom kejutai juga ini kedengan ni. Itu kipanioi kisudai tangki update bangin tip ya kejaja kapitai. Mereka kim dai ban penting ini Kristana kejisya. Waktu jisu wat kuslai, wat tin. Jisu nak kapor-sapor wong telak kapamut. Wat kuslai dati. Ya dia menstep pada wong mudlen ngau pinlen wong God. Ngau pinlen sasya no pada wong mensim jong try peni yang pet kini kiles. Ula peni tupa begini kini balang begini banlek mentabro si penai. Ngapet ke kata kalis ngau. Yo pita. Ngau ngamnyet kata kaji tupa ngamnyet. Kamdei ngau blay. Banyam jungai terus kaji tupa. Piti balai. Nga apa ngai sangkri ublai nadu pedang rit lain kai nga lembat iki men lembat iki para ki jonga kiba labu da ka Bible study baka jimpen pau ka bakrau bat ka bakatu kada yau Jisu baka de kada katir jong ublai lada kaya per nang ni totip keladan jingma kata ka jing itu pa jong no le jong hatin kata nga Wang balik pastor pikiran pikir, yo piben you mensim, ngam ju ben you mensim. Ne pibatai duno ye bijing ben mensim. Wang kane kam day na ublay. Wang hakana garuka. Wang bawre. Namar kumunong syarad kitli ibalang. Wasu ay. Wang petya ni ngatre yang ni kum pastor sans na. Ngas ngotu kanu kabanam badai banyala. Bakino kibri badai banyalap kano gajaka bayalap. Nrai kini kiba pidam pi hakalis kidai kibalang kibaklan sudah bat hasurak-surak. Kumno to mensimun patang surak-surak. Masuang hangot entah. Ong kenma yok pitong. Yok pilang le. Yok de kadonur. Yok de kijing perkat jong pi bapspo senil. Namaru Jeremiah wong John kinong karen.
Don kinong ya tulpa kiba kam pensyong nong rim kam bun ya kijing itu pa bat kijing posni ban ya kaktir jong kajing sisa ban ya kaktir ke jong ple ujira mayaru udah maham pengen deng kini ke baro ladan hidup do mensiam basisa to kan mau ngimdai ban penting ngimdai ban kuslai Jisu wa mensiam ini agar kami lingba ke subjek wat kuslai haba pioi kijing dia kibabun tang su kenyu jumai kindan kiban ong ol adai sisa kisngi kibakado naniat tu ya ngam das mat tau jing ruai tan ne kisngi kibakado titip nomor play ngamla aban bisa kano kisngi kibakado yo ngan hikai baklai kibre kai kabangin keren Jisu kam keren ya kini kabamuta utangan iki baya bangsa kayak mana? Upan kelan iki ben utangan ya kecing arsap, utangan ya kecing lehak, utangan iki ke pamina kedolut kecing kendriang kecing yang jangi. Teng kecing yang paro, iki senran jang uang dalayo iki kecing siapa? Rokot kini kitma dan menhakani bajia hamanipur bajia hantai ha Israel dan kiblayam penmi haki sosial media. Oh latho hanta oh kakti nublay kalayat lupa hanta kani kakti nublay kalayat lupa ada kan senam mensua to kan mau kernan ya kajingat cumi ngidang dang kakam bagin lejala waksham klifti ko ka umyap distrik ko ka balang lumpengat ban suya pengat sahni let mi syaba tur sikisira Amu Yesus Kristus sumaria lade hangne syarai bahako kinong syarai ngiru ini syarai lang ini syarai bahas pang kijing hikai besong ker kin kisni kibakta kibapenpaji kabalang kibawan penban hajaka bangin yo pelajing mut syaki misyan ngajuang ke distrik lajong nilayapan mentang layo lainut kipstor kajingkit kabakya bangin mainos no way pastor ano syaka misyan katno ngila kalalam kajingkarku ya kamisan kajong mulai nrai namar bakidam kiwai pat kijing penuip kibaman kapar kiwan hangi kibakra yangi kibayalap sepang uta prosperity god ubalada pirum bat kitang suduai maki kin sukia bet ublai un sukongu bejeki oh tang su dumak lakon lakya Pilarius pa abet tang suan bat ni kian piensarius pa abet ublay un syukur kukar haya kajingan jangi kim pediang ya kajing jok kim pediang ya kajing jenjal oda piwan une ublay jangi un syukur piang bet yang prosperity God hagak dia palai prosperity gospel ka gospel ka bersyupiang bet na dong syadong Parating kita ke baro hajaka bagin yakun dia kawai kabenta bagin let secara kinwan penban hangne ong Jisu kinong sun kinwan kibana po penban mina ibalang singau halai jang ijin pule ya kakinu play singau tu singau kan mpriang ya kajing ong jong kiwai let pule theology let pule ya kabakadu suyalam ya kiparawet ha bakadu telap Dei kata kapan wet no ikakanisan jom blay. Jaka bangin yabu katang balay jalap sikisra. Haplong kum kirawan. Yan itu ipi bat soe mo kirawan. Ngarung ngasat smart. Teng. Juya senapung. Andalay senapung kali we rawan sangut kirawan kiwan pan jaka na imay kini kisnam beladap. Kiong ase ni kasra angin penkelapun tekele nginang mut rakiwan raat kido karet berpenhe kilet kwai kang blum hapung lajo napung kiwai sapung lajong lapoi sipung jongi kam da taimat kikela lendang lot kita kido ka nganamut panong bekirawan ki kade jing lesnin rek sulam ka example Badam na pedeng kajimim kajungi hajaka bengintan yakibana syra nakibas nasyaum nakibana klau ngiawan tong napung jong kiwai
Jaga kata kapung kan pelat jengmot syakakam bisa sabar. Ngihap syaitan. Para kan kini kiai paro. Kani kan penwet di kamisan juni. Kadang usai tanpa penwet di kamisan. Bangi kinong saray ngihap ya bunkam. Ban suyak seir bagi para banget jongi kindane. Kinda syam nang remba. Ngamtip ki teman besan. Pastor hani gimana ya bagum kata kadang. Mereka ke jong mulai ndap hiyo mat hiyo ke baro bekija akin dia kumbaga dia lo. Mereka Yesus Kristus wat kuslah kabakut kampat dia. Rai pi hadir kami ku kikun ke jong mulai yo adat ki basosi habakaran pe. Ngai ka ya pi kum umman kum upara. Ngapen kan mau ya pi ya kikpa bangin long ki baklan. Wat kuslah, wat perkat palat, tendela perkat palat, apa kadukan nilam baklai. Don't take suicide case kita nama kami baklai perkat. Nangla perkat jeliu palat. Teng don kita balik bulet teologi, hakapor balik dia bulet teologi, kita ngampalari teologi sukeli palat yu blay, ubli naik kan yuta ublay don kemi don kepane. Sukeli di bakum kita sedang nang nokut seno adin melapan som nang rim suka keli kimi no lami nang bukim long Kristan sembah kila sukeli jeng keli ngasuang nga yuto perlaku bat poisata ngasuang nga piru hap keli kan piwatan ka history jong pai jong pipim lapsu sayo blay lay pim lapsano. Kali kejingnya, andalang ila perkat palat, ngin baklan nanti kejingnya aja. Dari ketahu Yesus Kristus ngapa kioi, akin kialam, kinya, kapangkan sar kaniat kumtu, kapang stro kaniat kumtu, sim ya kabor jong sim, anda pio ya kabor jong sim, deyang ta pinsau tu, deyang ta pinsau pan, kibril kipasupun lejing mod jumpan nanti. Kibom yo yung sim siapa kada rumah, kini malam kita, kini sukelain kajabi, kalau kadu kan penbi teruyaki, kan penana teruyaki. Dari nak kata kadang Yesus Kristus uang apa bilang kesenran, beriang yung sim, lihat ialah sumar, ialah dari kini mengikai kita sampai, kaji yang jompi, penklannya kawalan, penklannya kemisan. Lain kerkui ke distrik, badiaknya kapalan. Ya siapa wat kuslai, nak kebawa jauh mulai, ingin jauh mulai nak kebawa jauh. Amin.